أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli Müslümanlar, Allah Teala'dı insaniyat bir insanlar yaratmışnı ve bir insanlar Allah Teala'nın lukar yazı. Allah Teala'dı insanları arada har cüri milletler, cüri bacüri milletler halkar yaratmışnı. Habroz har cüri çalar ganva. Xamudi rangaris keligna çalari xazva çalaris keligna insanlar tafavatluya. Ceşehler yaratmışnı Allah Teala'dı itimar yaratmışnı. Devletluya ve hakimar paçar kisibarava. İknik olahris keligna insanlar tafavatluya. Ama veri abur Allah Teala'dı lukar yazva ve veri lukar Allah Teala'dı sadya ancak abur Allah tiz muqa izva olah ve Allah Teala'dın veli kabrun derece xkarz vak olah yazva Allah Teala'dı kçehun taqva. Hiqwa İsa Allah Teala kçeyaz rike ima vaz Allah tiğun vaz khayta haqwa hadan dereceni vini yazva am Allah tiv muqab yazva. Tafavutluyat ani abru çpin arada düz val sada ziyan tagoz hasarat tagoz haq düz bilaldi qilet xon lazimi. Quvvat valahana devlet valahana hukum gila valahana masada göhüldik masadan namustik masadan devletik kon khayta im Allah tin kanunla ilaç vallahi Allah Teala ve akasti zulüm iz vallahi Teala akas hasiyata zalim kaş cezva ve Allah diz dakan kaş cezva Allah Teala'nın ajuq diş cezva zalim kas ve idan haqqinda şahid valiz ve Allah Teala gizaftir ayetlerini gizva Kur'an'da qene ve Peygamberin aleyhissalatu vesselam için hadislerin qenadı ka gizaf ihtil tarawunu Luhuzuki bismillahirrahmanirrahim ve seya'lemü'llezine zalemu ayye munqalabi yanqalibun sadakallahul azim akvad oldu zalim riz abur hiktin çıkadiz hkedata abur Allah Teala'dı aburuz hazurnu açka azabar guda çıka yazı kıyamet yekuz azabar iki cezer guda haktin qisas vaqtjuda haktin çıkar hazurnu ve masa ayetin qeneni luhuzuki Allah Teala'dı peygamberdi alqena ve hesab mirlahana ya Muhammed peygamber aleyhissalatu vesselam goya Allah diz zanlumri iz ve ikrar ka haber avaçırdikiz ada abruz kıyameti yuğjedaldi mühlet gan vaqt gan ve ayquz küçevla luzuki abrun viler qişid ayquz kıyameti yuquz abru unva zulumar ha zulumra Allah Teala abruz azurnu cezayar akur vaqtunda azabar akur vaqtunda abru viler qişedulda abruz küçejedi ve Peygamber de aleyhissalatu vesselam luhuzuki için hadistin qene köz küçehuk zulüm iz hakikatta kıyameti yuquz am kün patal yani zalumar patal am meçivile zulumat tiz alqada meçivol zulumat ne meçivole küçejede hakti ve madne devam izu Peygamber de aleyhissalatu vesselam mutlak ulika kün yargakuk gilink ibiblika hakikatta köla vilik kayburkiz küne ha mutlak vili helakide ada köla vilik kayburni evi eqechunal haram dik olahar avunal haram dik olahar çep patal halal diz alqurun alganvade yani Allah Teala'dı vilik hasihun alganva zulümarni har cüredin bur avazva insan de viçi zulüm izva masa insan de zulüm izva viçi xizan de zulüm avu mumkin ya har cüre bacüre hakim de viçi glikva paçah de viçi glikva viçi mit yuqtir xal diz Muhammed Peygamber de aleyhissalatu vesselam huzva gafarane kwazva lahan vaki ada aleyhissalatu vesselam wat kaspatal Allah Teala'dın ajuq hazuri habru vinelce Allah Teala'dın ajuq Allah diz kan khayt abur i dünyada mı cezalanmışta azabarguda ve kan khayt ahirette cehennemde abruz hamişallah yaz azabarguda ibur hakim sadla hadi hakim yaz ve aktin hakim adalatsuz viçi glik olax ve insanlar habur kaviçiz minfat xudiz
Ama abro arada düz vol, abroz gerektir lazimtir şer ta'minar teyiz, düz vol txunteyiz ve abroz ziyon guz ve hasarat guz ve harsa şi inka xunteyiz ve haktin hakimriz. Qedla hadi paçahar rehberar halk din qleva nagah abro insanları arada tafavut toskeyta. Devletliyiz mesela sak akeligiz, kesibruz masak akeligiz yapta goz. Pudla hadi xizandi iyesi itim bu hada için xizandi arada İslam din çirviler txuzvaşta. Yani için pab ayaldiz İslam dika xabardaravu ve abur Allah Teala diz kabt atal ibadat tal everzavaşta. Pudla hadi sa fiale sa ustar qola xalq qabulnu qola xis tuna adla quluq هذا ماجب قضا مش هذا pul وقت ورت هذا ماجب حمل ظالم جزو ديش اللي aldat مشنا إقرار خنق أنز وشريعة قلورن ومهر مهر قوم تونا ديش اللي aldat مشنا بيشيز غنوا كاسني إن إجر وجردين إنسانار الله تعالى دين أجوق ديك جزو الله تعالى دي هبور جزاله مشتو مثلا إذا الله وقتوندا نجاه Dide badevçi ayoldiz İslam de çirviler tagus kayıt vaxtundamaz. Aburç xeyla abroz İslam dika çirval avaçiz abru mümkün çuruk ola haravu günah haravu teciz günah haravuna abruç pinqlel bedbaxt bilerxide. Pinqlel qaza yarxide. Uj batol jezva hadan dide bu batol jezva abru çpin veledri zulum avurda yaz. Masa kastiva zulum avuna saçib qon çil vaxçurta çib qonsa bisi قوس چیل وقت شورتا قیامت قوس الله تعالی دی اکاستین گردان دا ایریت چیلیک ها عبارت ایریت چیلیک ها خالقونوا حقتین زوربا زنجور توز وحدا تتونه نین کچنا جوا ظلم اونک آزواج حق نیچو ظلم کردیق گلاس باریشوخ کنک آزواج اگر چی دوست ویا چیرخ چیر ویا حق اکوز واسه انسان دی ظلم اسکیتا چنا هما جزما اقوازورون لازمه غلي متي غفون oldu çine hama qozarun lazime. Çine adat Allah emir lahana gaf lahana qanzbu ve az nasihat onu qanzbu. Lozu ki kıyamati peygamber de aleyhissalatu vesselam lohuzwa eğer sakasti çiz zalum insan dırgala çuruk ola harması da qastariz ve insan dırgalaz dust vol isvet barışo khayt aktin dırgalaz am dinda aqejma insan div barambariz. Allah Teala div için hadisul qudsi paktir hadistul huzwa qin khuluzu Allah Teala div için qudrat taldi za qisas vaqtçuda azabar gun khidilhan ve geç khaytini fad khaytini geç khaytini aktin kastiz ni zalum diz küme karguzvata zalum dikhalas barishokh jezvata Peygamber de aleyhissalatu vesselam sadra haber onun için ashabri ve hakiki hasarat diz avatma insan ziyan khan ve insan bankrot ama vujhe Allah'ın haber qorla dirham, dinar, moçeri insan diz bankrotlu hujede. Ve Peygamber de aleyhissalatu vesselam Allah'ına zi ummatin qene bankrot insan hamya vuj qiyamati yuquz atana kpar teatar sver khinar humasa zakatar humasa ferzer Allah Teala xvetun ve vişiqlet xun ve iferzer goz atana ve hasa vaqtunda masadan devlet mal devlet qaqudna hamtün jvaz evi aqичna gilx kajna masadal ve masa ihtiyancı de masa çuruk qolaxar avunvata amlozuhi Allah Teala de aqida hada ve veri qsan qolaxar vaqtçuna hada unu ibadetar ham adam zulum dik akatma isanre vaqquda ve habrun taksirar idan xvetun xizde ama cehennemde azabrik tada Peygamber de aleyhissalatu vesselam lozuhi nagah insanriz zalum di zulum ariza kozvata ve habrahama kozar zvashta mumkin Allah Teala de habur veri cezalı mişav. Kur'an'da ni Allah Teala de velik vaqtar şamiş kayı halqar hik cezalı mişnata hik mihiz tergavunata habur qalurz ve hakti ayet hargiz ve Allah Teala de habru çpin arada zulum ida vaqtunda koz da qorla zulum dizrah gay vaqtunda Allah Teala ve masçuru haram deyip Allah rezrah gay vaqtunda Allah Teala bu hik cezalı mişnet hadika ihtilat iz Kur'an de qanini Habeşistan de küç kanvatir peygamber de raq qalurna musulmanar abur alqina xta vaqtunda peygamber de bir xabar qazva kez bu çalamatar konu ülkede ve abruka sakas Kutaybol da sakas tilan ya Resulullah lana
زاز لهن سلامت كنا زاز اختيار ون هذا كاختلاتيز الله لن پیغمبر دي والله لن زاز چون سفر ده سوق ما وقتون ده سقوز وزي ديشهلي قنيل چپد کا اون وگچيني تخوز حق فيزا كنا اي арада ها и чкадин ахалери катир сажихил итим қарана хаж дишел да гудицана гилицана хам члел ярхарна вадан гилева гичини хан Аллах техни алваруна ха кастин чинис клигналханхи ваза кодалхан залум Аллах таала ди қиямати юқуз суд вандал ақазар вақтунда вили қарағарды вили кайбур вагигуна қжидабур вили қарағарна вахабрун сивларна رخانتي داول إيد هبرون سوير وهبرون غليري وشيري أما هزوير لهود هبرون واجروك الآخر وهاي قوز شير جدا ويهال وزيهال هكتين جدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام يبغى الاختلاط تيز لهن خي حق هدي شهله düz لهن بس لهن الله تعالى رزق جدا أكتين خلق الله هنا ظلم أور وقتون ده هظلم أقذر ده كاس تخاله أكتين خلق الله البيت الله تعالى نرزق ده أبورني الله تعالى جزالمشته ومادني الله تعالى دي وبيغمبر عليه الصلاة والسلام مظلوم دي ظلم دي كاتما إنسان دي دعاء دي الله تعالى دي إزوا يلوار دي احتياطلو إزوا وجد لهذا اللوزوخي أكتين دعاء قبول تون الله تعالى دي تزواتوش نجا سكاستيز ظلم أونواتا نجا هكاستي غير خكاجن دعاء الله تعالى دي إيش نبيلك غير رواية رخيز الله تعالى دي حسيات جواب جزء وبيغمبر عليه الصلاة والسلام لوزوا كشخوك مظلوم دي ظلم دي كاتما كاستين دعاء دي وجد لهذا الله دي نهادا أرادا هدوادين أرادا سماني والني أواج سإنجيلن والش الله تعالى دي هما سشاكني الله شيء قبول زوا وآخر داني إختين سرواية غدا великта са пачахти адалатлу пачахти вичиз аваса аялдиз қисан тербие хум патал чирвилер хум патал тарвана васа зурба алим қуна ваhadan гилик верди шерисхана гана кутя хейла қулух малим де эвернаха ученик тиз муталим диз са тақсирни кочиz аялдик салапаш вехнолда и лапаш галуқ авақтунда аялдиз ақон тархани ки а лапаш аданрик ела умирлух алатнач وبوبا رحمت تسفنا هلبت پاچاه بوبا رحمت تسفیلا آدم ولدی چیم بدنش که قضوا هدی که پاچاه خیلا آداری که ها تاروال اماز خان و وادلن خی قلن ز معلم دیز اول خون خبر آن ادو چیز زو اچ اوزی غادتا گیل زلهنا یقون یسار الله تعالی زاد واقع اساس وقتشو گیلا غن اول وقتون ده خبر قنا یا معلم لن و او تچ اوز چیز زو یا غادلهن زز اقون تارخن و حالهن وز تارس کون پتال وزا چیروال گایلا وزا تربیه گایلا زا چیزوا اون پاچاه دی ویلاده وکانی پاچاه دی گلجک دا و اخرمجی ایبرت جدا ترس وز گان و مساداز لپاش وی وقتون دا تاروال هیچین شیعت اریکیز تارخیل هیچین شیعت ها ترس گان وز اون گلجک دا پاچاه خی وقتون دا اونا انسان ریز مساداز سجوره دینی گفونی غلی و مسا سجوره دینی تاروال تیداول وشيز لهات وشيرخوخ إنسان ديست أرور وقتوندا أداريك إلا سوقتوندا هم الله تاج وأدا هميش تشالنج مش هذا وز قصاص قيد لهنا قصاص وقت شد لهنا إيه ترسوني غور دا قنا ولاد إيه باشاه دين ولاد وأدا لهنيك معلم بارك الله لهن شخص صول أواقنا حرمت خطور أوني خزدريق إختنا سلامتيز هاوشي معلم هاك هي حرمت لبور إيه ويري چاز وان قزوا الله تعالى غفارني پیغمبر عليه الصلاة والسلام حديثرني أقولو كمال روايترني خيكراري إبرو چون إچاز عمردا كوزما قلاخرني ما سفر دا چاز چيريزو ما سكاستيز نگاهچنا سغوچي زيان سغوچي خسارات ركيز تارج دا قلاخ أون وسكيتا الله تعالى دي أم تازواچ الله تعالى دي قصاص وقت چوزو نينكي إنسان حتى حيوان ويري مخلوقات أراد قصاص أبو إي دنيا دني آخرات دني الله تعالى دي قصاص وقتشود خي وقتشودا صدني قصاص وقتشون تزوج إلا كي ظلم مظلوم دي نگاه دعاء ونس خيتا ظالم دي الله تعالى قبول ظالم دي حسياتا جزاء عذاب أكا قرز وادي الله تعالى دي قوي الله دي چون ظلم دي كاخيرا جواز إيزوا مسا إيسان ريد إيزوا و
Ama insanları zulüm dikani, pis insanları zulüm dikani, çün çi halkar, çi insanlar, çi veri vatan ehliler Allah de khira. Allah Teala çi davustan salamat ora harsa pis biliva, harsa zulüm diva, islah ora ve din del İslam del mahkeme ora. Amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.